Da ste bre ljudi, evo nas. U prvoj epizodi Pure. Danas ćemo malo igrati Pure. Ako ne znaš koja je igrica Pure, sad ću ukratko da vam kažem. Pure je igrica gdje se voze kladovi, trke i na skokove pravite neke lude trikove. I sad dok se pravi ti ludi trikovi dobijate boost, dobijate nitro i trkate se, budete prvi, dobijate možda malo, mislim da dobijate para, dobijate neke nove dijelove da stavljate na motor i tako, ali ja ne mogu da pravim trikove, narode, izluđujuće. Zato što ne radi mi tastatura na brojevi, brojevi na tastaturi, ovi ovo sa strane ne mogu, znači moraju vigoristati. A trikovi imaju do trojke. I tako da znači ne mogu da pravim trikove. Ok, da vidimo kakav je sad zvuk, da mi ne bude preglasan. Da vidim. Samo ću da se smanjimo. Posle nećete da me čujete šta govorim. Može tako. To. I kao što rekao, ovu igricu nisam igrao možda 3 mjeseca. To je 3 mjeseca. I vidite, odjedno mi se škaču od mene. Što ću vam kažem zašto? Zato što da se klikne isto broj, da skočiš više u vis i da bi mogao skoknuti trik u stvari. Tu nekad upadam, nisam. Četvrti smo, narode. Gdje su uskali? Prvi smo ljudi. Uki, Imaće još ovakvih epizoda. I da, to sam vam kažem, možda se ljudi padne s motora, poginete. Padete s motora i hoćete s početka, ne celu trku, nego vas stave negdje i morate s početka opa. Ove su dobio me stomak i nešto prvi. Naprimjer, ovdje imaju neke prečice koje mogu nekada budu duže. Znači ja koristim prečicu, zato što mi tako lakše. A ovdje također možete da birate kojem ćete stazu vidjeti. Znači ovdje ima svega i svačega. Znači vozimo 3 kruga, to je stvarno puno. Znači ćemo danas jednu trku, pa ćemo sutra voziti, pa ćemo u sljedećoj epizodi da vozimo drugu trku. Znači u svakoj sljedećoj epizodi ćemo voziti možda neki epizodima budemo raditi nešto drugo, možda vozimo trke. Ne, da kamen! Zašto? Dobro, 5. Tu najviše ne znam kako palim kamen, zbog toga tu da nikad nisam išao. Nisam ne znam što sam jedno. Upadamo s motora. Vidjeli kako je pao. Vidite. Pao je s motora i dobro i bilo prepast. Vidite da ima ja igra čisto mene. Ali nije, ima gore još jedna staza. Ovdje kako možete poginete. Znači, kome se sviđa ova igrica, ostavit ću ja kako se zove link od igrice u opisu videa. Znači, igrica je neverovatna. Znači, mnogo mi se svidjela. Kad je moj drug, taj Jojović, koji će to snimati sa mnom, kad mi instalirao, nisam se skinuo s igrice. Znači, zaboravio sam 10 dana da upravljam, verujte. Zaboravio sam 10 dana da upravljam. Među se upravljam na A i B levo desno. Dole na strelice, upravljam, a na dajem gas. Znači, vi možete birati kojim ćete putem. Ovim putem koji ja idem mislim da je malo kraći, ali ja to što nisam siguran. Pa nemojte tu neka padnem, to me jako iznervira, nisam. Niko priđe za mene. Neću ići bolji putem, možda prijatelj. Neću, nisam valjda putem.
I nisam dao. I naravno završavamo drugi krug. Prvo mjesto. Idemo. Prvi smo. Idemo finalni krug, posljednji. Sad budemo ako do kraja izdržimo na ovom mjestu. I sad vi mislite, ja sam sad prvi kao bi nastavio da igram na beginner. Nisam. Znači ovdje ne postoji igrat na beginner. Znači da sam preigrao svaki dan u igricu. Od toga da sam mnogo uvezno i znam stazu napamet. Stalno sam vozio ovu stazu. Što je nekako najlakša. Znači ako vi mislite da sam nastavio na beginner da vozim, da bi bio prvi. Nisam. Zato što ovdje imate mnogo, ali mnogo više. Ovdje igraju, znači ovdje ga sam kupite, ovdje nema da podešavate da će igrati na beginner i tako tim stvari. Nego igrate kako li vozi, što li vozi. Tu se nekako možete nekako izgledate dobro. Znači, ako vi mislite i ovdje sad stavim na beginner, stavim fora, mogu ja na beginnera budem prvi, nisam. Ne postoji ovdje beginner da se stavlja i tako ta čuda. Znači, nema beginnera. Ne. Što pogrešnim putem. Znači, može i ovdje, ali danas možemo pogrešno. I gleda se u glavi. Sad kad me prestiti, koja neće. Koja je za to toliki škod izgubio. I evo ga. Kraj trke sad. Da pade na krivu. I naravno, evo, što vidite, prvi smo završili čim za sada. I to bi bilo to, naravno, što se tiče ove epizode. Prvi smo stigli. Ajde vidimo kakvi su bili ostali. Pobjegli smo im u 30 sekundi smo bili bolji od drugog. Ovaj koji je bio, se zove Joki, pa Jurez, pa neki to Javar, Andvars, neki opet, samo što je Todi, pa neki Spas, pa neki onda Svinč, Zvira, neki Mirmija, tako. Znači mi smo završili trku za 5 minuta. U sljedećoj epizodi ćemo voziti također, isto ćemo vjerojatno voziti ove. I dobro, to bi bilo to. Što se tiče trke završili smo prvi, što je vrlo važno. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!